حکم برادری. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هممون میدونیم که صحابه را با هم دیگر برادر اعلام کرد، که برادر اسلامی. در یکی از همین محفل‌ها حضرت صلی الله علیه و سلم گفت یا سلمان، تو با ابو دردا برادرین، برادر دینی. یعنی شما از نسب هم که برادر نباشه اما در دین برادر هستی. حقیقتا همدیگر را به درجه احترام میکردن، به درجه دوست میداشتن. خدا راستی وقتی کار و رفتار اینو را ببینی که در تعجب میمونی. سلمان یک روز خانه ابو دردا میآید، برادرش خبرگیری که زنش میبینه همین لباسای جل هندی در بدنش همطوری آلوده، نظر اهمیت نمیده خچه. بعد میگه янга тинҷияй мега охи абу дардои бародари ту ҳеҷ эҳтиёҷ ба зан надорад, дар қиссаи зан нестай, ҳама рӯз гузадорае, ҳама шаб то саҳар дар ибодат. ин ҳазрат вақте ҳамира мешнава меояд пеши бародараш, мега ман хонаи туда меҳмонам, меҳмони шавист, агаре ҳардаш дар Мадинаи Мунавваран ку хай урам ба қудумашам тафарсанде мешава ки хӯрок тайёр мекунам, мегирам меора бародарҷон, мега ту тановул кардам, биги ман рӯзадорам. мега ба худо қасам агар қатим нахӯрӣ ман намехӯрам. читари расму русум будааст ки меҳмон хонат меомадааст, ту даҳанат бастагӣ ман рӯзадорам, меҳмон бихӯрам, биё бишида баро. хай меҳмона эҳтиром карданаш санати паямбароай, хосатан санати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам. абу дардора мешина қадиш рӯзадор буд мезана, ки як рӯз рӯзада калаш қазо шида, неки эҳтироми меҳмона ба ҷо меорад. баъд қисса кута шаб мешава, ки ира бистарша меандоза ҷогаҳ шава, худаш ҷойнамозак шуда, як хиҷак партуфтагия ки дар болои намоз мешта ки мега биё хоб кун, ё бистарта дар паҳлӯи ман парту хоб кун, то ту хов нараи ман хов намерам. маҷбур мегира ховш мекунам. як қисмак хов мекунам, мехеза ки Салмон бедор будааст, ҳоли барвақтай мега хов кун, ҳоли вақт нашидааст хов кун. ҳамин хел то қисмати охири шаба хоб мекунам. баъд ҳам қисмати сеюми шаб да аки ба суханои худму соатҳои дувоним сеи шаб, баъд мега ки бихеа ки ё абу дардо вақти хестан шид. баъд хестан ҳарду вузӯ гирифтан, намози таҳаҷҷуд хондан, баъд ҳамроҳ омадан намоза дар масҷид хондан. ана абу дардо мега назди пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам омад, гуфт ки ё расулаллоҳ, ҳамин Салмон ҳами хелим кард, намондам рӯза бигирам, шаб қиёми шаб ма намонда ки ман фақат қисмати шаб охири шаб да дайров кардем. бега қатиш гап мезанам, даъво мекуна ки ё ахӣ, ин ҷисм дар зимаи ту ҳақ дора, зан дар зимаи ту ҳақ дора. инна лиҷасадика алайка ҳаққо ва лизавҷика алайка ҳаққо ва лизаврика алайка ҳаққо. ҳамун меҳмон дар зимат ҳақ дора, зан дар зимат ҳақ дора. охи ту агар рӯз то бегара рӯзадор бошаву шаб то саҳар дар ибодат, охи ӯ зани бечорарам эҳтиёҷ ба навозиш дора. марду зан ба ҳамин хотира ӯ дугонат нестай ку охи ӯ ҳақ дора дар зимат. пурсида мешай. ҳазрат ҳамита як табассум карда гуфт ки Салмон афқаҳу минка ё абу дардо, ин Салмон аз ту хеле фақиҳтара абу дардо, дар ҳоле ки абу дардо ҳакими умматай, ҳакими уммати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, муфтии шомай, неки гуфт ӯ ай ту фақиҳтарай. ҳамин ҳазратҳоро аки ба чӣ хотир зикршон кардам қиссашона, дар замони хилофати ҳазрати Умар разияллоҳу таъоло анҳу ба супориши ҳазрат абу дардо шом рафт. дар шом муфтии шом буд. ҳазрати Салмон волии шаҳри Мадоин таъин шид. Мадоин пойтахти Форс буд. ҳамун вақте ки фатҳ шид, аввал волие ки ҳазрати Умар таъин кардааст дар Мадоин ҳамин Салмон буд. баъд ҳарду ба ҳамдигар ҳамтари мукотибаҳо доштиянд. як бор абу дардо мега мактуб менависад ба Салмона ки ё ахӣ ҳалумма илал арзил муқаддаса, бародарҷон шитоб ку ба сӯи замини муқаддаса, байтулмуқаддас дар шомай ку охӣ ту чо мекунӣ дар ӯ ироқ сӯхтаву пухта. мега биё замини муқаддаса байтулмуқаддас биё қатим бош. ба ҳазрати Салмон дар ҷавобаш менависад, мега ё абу дардо иннал арда ла туқаддису аҳадо иннамо юқаддису линсона амало. ай абу дардо мега ҳеҷ замине одама муқаддас карда наметуна. аз замин одам муқаддас намешавад,
бешак шубҳа сабаби тақдиси одам амал шай. Амал ки кардим муқаддас мешай, обрӯ пайдо мекунӣ, иззат пайдо мекунӣ, ҳам дар дунё ҳам дар қиёмат. яъне ки чизе ки тира бузург мегардона ҳамо амал тай. охир ҳоҷи зиёд тай субҳаналлоҳ. аммо баъзеша мебинӣ талхат мекафа охир. аммо мисле ки худо раҳматш куна ана ҳофиза мега ҳасан зи басра, билол аз ҳабаш, суҳайб аз рум, зи хоки макка абуҷаҳл ин чӣ булаҷабист. ҳақиқатан ба як ҳаҷ рафтан одам тағйир намехӯрад то амалша тағйир надода боша, ҳаҷи мабрур нашида боша. баъзиҳош намебинем меоям бо ҳамун кору рафтори пешинашона давом метан. ҳамин ба ном ҳоҷиай, унвони ҳоҷӣ гирифтам дига халос. аммо худоро шукр касое ки ҳаҷи мабрур буд мебинӣ ки ҳамин хел тағйиротҳое дар вуҷудшон медурӯяд ки баъзеаш муфтӣ мешаванд. оли мардум байни мардумда як гапи ҳазломез муллоҳо меган ин тоҷикои мо ҳоҷӣ кишидан муфтӣ мешаванд дига фатвоте мешаванд. худоро шукр ки аҳли масҷид мешаванд, аҳли ибодат, аҳли тоат мешаванд, дигароро даъват мекунанд, маҳфилошонам маҳфилои хуб нек мешавад. худоро шукр алҳамдулиллоҳ ки ҳамин ҷамоати шумо аз зумраи ҳамин ҷавонмардо ҳастед. парвардигори бузург ҳаргиз ҷамоатона мутафарриқ нагардонад. худованд анварҷонам тӯйша муборак бисозад. иншоаллоҳ ҳамин тӯи анварҷон тӯи ҳамаи мову шумо. парвардигори бузург ҳамаи мову шуморо ба ҳамтари муроду мақсудо бирасона ки тӯи никоҳии фарзандову набераҳову шояд баъзиҳо абераҳоро бибинанд. худованд файзу баракотша ҳаргиз аз ин мулки сарзамина аз хонадони муъминон мунқатиъ нагардонад. раббана атина фи дунё ҳасана ва фил охирати ҳасана ва қина азобан нор. амин. худованд ҳифзон кунад, баракат биёрад. баъди ман мега сита даҷҷоли дурӯғу мебурӯяд, каззобун, каззоб дурӯғгӯ. куллуҳум юдаъи аннаҳу набиюн. ҳар кадомш иддао мекунад ки ман пайғамбар ҳастам. вало набия баъди. дар сурате ки баъди ман дига пайғамбарӣ халос шидагиай. ман хотимаи пайғамбаро ҳастам. бале ҳамин калимаи даҷҷол ба маънои намтари макору каззобу мардума аз роҳи ҳақ мунҳариф созандара меояд. алҳамдулиллаҳ. боракаллоҳ. дар ҳамин фолклор, дар хосатан дар ҳамин латифаҳо дар ҳамаи мардум баъзе персонажҳо ҳастанд ки бисёр машҳур ҳастанд ку. рӯзҳо ваня дурачок доранд бисёр ҳамтари чизо. ай хидмон инан афандиву мулло насриддин меган. ҳамин хеле ҳастанд чизое ки ҷӯҳӣ ё ҷӯҳо дар ҳамон фолклори араб ҳамон одами масхарабозе ки шояд ягон вақт ягон персонаж буд, ягон одами зинда буд. аммо баъдан оҳиста оҳиста ранги ҳамин афанди воришид. як қаҳрамони латифаҳо. ҳамон дидаи ки шӯхиву мазоқи бисёр мекардааст. ҳамин персонажа бисёр истифода мебаранд. оли як буҳлули дигар ҳам ҳастай. буҳлул. дар баъзе матно баҳлулша меган. ирам ҳамтари як персонаж дар таърих гузаштагия бисёр ҳамтари шух будаасту одами қопалгап будааст. баъд ҳам қиссаҳоро атрофи ҳамиё зиёд меган, айноми ҳамиё баъд зиёд масалан истифода мебаранд дар байни мардум. худи комил мусофиров худо раҳматш куна устод мон буд. устод мон буд, декани факултаи шарқшиносӣ буд. беҳад шахсияти хуб буд. воқеан шахсия. ҳамин кори нодурустай гуфт. дар ин рӯзи якшанбе бо ай киҷо биковам бо биёванд. негу бе комиссия қабул намекунам. гуфт ина комиссия ма ҳамунҷа шишт бовар кунед. ҳамин бисёр шахсияти чӣ бигум охи ҳамин одами хуба баъди вафотшам гапи хуб дар ҳаққиш мегӯяд. худованд раҳмату мағфираташ кунад. худованд ҳамо амалҳои некша сабаби наҷоташ бугад. ва юхриҷу лмайита минал ҳай. ҳақиқатан парвардигори бузург зиндаро аз мурда хориҷ мекунад. дар маҷмӯъ бигирӣ агар ҳоли вақте ки тафсирҳоро мебинӣ бештар вақте ки мисол меоранд ина мегӯянд ки аз нутфаи оби манӣ кӯдак мекунад ё ки тухма бибине тухм як ҷисми мунҷамидай айдаруш чуҷа мебурора юхриҷу лҳайя минал майит. аммо қавли ҳамин саҳеҳтару дурусттараш ҳамин ки аз ҳичи зинда меофара парвардигор. ҳамин атрибути фақат аллоҳ мешавад. ҳеҷ кас
خالق نیست غیر پروردگار که از هیچی چیز خلق کنه. همین انسان از چی آفرید پروردگار؟ از یک مشت خاک. در روایت اومده است، روایت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه در جامع السنن امام ترمذی به اسناد صحیح اومده است. میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ان الله خلق آدم من قبضه قبضه من جمیع الارض. خداوند آدم علیه السلام از یک قبضه خاک خلق کرده است که از تمام کره زمین هم خاک گرفتن نازش بود. فجاء بنو آدم علی قدر الارض. همین فرزندای آدم ببینه نژادهای مختلف دارن، شکل‌های رنگ مختلف دارن، خصلت‌های مختلف دارن، از حساب همون خاک میگه. فجاء منهم الاحمر والابيض والاسود. بعضش سفید پوستای، بعضش سبزینه و سرخ پوستای، بعضش مقصد زنگیای. همه از حساب همون زمینه میگه. والخبيث و طیب و سهل و الحزم. بعضیش بسیار پاکیزه و تازه و آزاده، بعضیش بسیار خبیثن، بعضیش بسیار خصلتی نرم داره، بعضیش اندک دغلچوب مقصد خصلتی وزبین داره، خودش گپ زدن مشکل تره. همه از حساب همون خاک و حساب زمین است. همه که از خاک جسم منجمد این جان نداره که از همین خاک که انسان و خدای تعالی خلق کرده است، همون یخرج الحی من المیت. زیرا نطفه زنده هیو حیو خودش با اون کاری ما چشم نداریم ببینیم. نطفه آبی معنی را در زیر میکروسکوپ ببینیم او همین خلاجایروی زیدهش زیادی هست که زنده جسم زنده است. بله یا که همون تخم آخه در درون همون تخم خام همون چیزک هست، همون حجیره‌چه زنده هست که باید چوجه میشود. اما خاک هیو خدای تعالی گویا که انسان از یک چیزی مرده خلق کرد، آدم علیه السلام از خاک آفرید و قدرت داره که از هیچی هرچی به آفره. این همه انسان هم دیده اختراعکار میشه و کاسب میشه و هنرمند میشه و ایلوی میگیره هیکل میکنه. لیکن فرق چی است؟ انسان برای یک چیزی را ساختن احتیاج به متریال داره. به متریال خاکش باده ای دستش خاک نمیوید. همین استوای نوبرمد اومدن یه را ریمونت دیگر همین رحمتی پدر ما خدا رحمتش کنه پلاتنیک بود، دوریدگر بود. زمانی خودش در استوی معروف بود، خیلی مشهور بود. در تریزه هم تعریف میکردن. باید شوخی و حزن خطی گفتم که تا گفتم همین مهم هم بکنیم میگرده ما استویم. این استوهای نوبرمد ببین چی چیزا میسازن. شما حالی را هم داری باباگی و هم تریزهای باباگی و بعد گفت که صغیره لوچک یورا دیده یک تخته را عرق کرده دیگه نمیتونه، همه اپارات های کله میکنن، جونی سیاه میکنن. آخه استوی را میگن که تیشقتی بگیره خونه کنه یا تیشقتی انا ایرا استو میگن. ایده همه سویت بمبرک یا کرشو خلاص میشه. آمین الله اکبر. او استوی پیش اونمو رندش قطی و عرش قطی و تیشش قطی خونه میکرد، هیچی میکرد. این خدای بزرگیش در همی های احتیاج به هیچی نداره. هر چی لازم شود برای چی خالقش میگن، خالق کل شی. هر چی که خواست به همین یک امر کن میشود، امر کن پیدا شد. علی القری خدا رحمتش کنه در شرح فقه اکبر امام اعظم ابو حنیفه میگه که همین کلمه کن میگه کو فقال له کن فیکون در سوره یاسین. همیران به خاطر آنکه مردم درک کنن بفهمن نباشه برای پیدا کردن چیز خلق کردن چیز خداوند احتیاج به همون کنم نداره. بیدیوز پروردگار قسمه دای از همین خاطر میگن که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. بارک الله. و یحیی الارض بعد موتها. حضرت علی خالص.